Wana pampa miye okwecha alizetu opampa nkwakwata kokuni tu yompa wachirese wamaamo ene ko Asantehene na echiwade Asantehene na echiwade obade Nyankopon so echiwade kase nti ni de enye de nti na obade Nyankopon obo soro obo asase oni akumama yintasem huhuma yintasem onukwa ni huhumeja wahwe nipa no so na bla go fi oboye wabu na ten ewo adakaminem se bi okukuru duo jampandua oji akwa no ayentunu ntoduo na se yentunu twede o setu ugina akwa no a yenyuya okan frafra chami na Awukudae aho aba se eba na ni ira aba besum omo dikan the president of Ghana Bar Association on the Bar Association onyinara bo Ghana ha titu omunyina dura se ne eni utumfo ya Opon Kodie on a Ghana Law School, the whole Ghana Law School, the director Osaya Marek ne wa Achimebwa very my Opon Kodie and ye church ni national secretary on the hair no finifi kura wo hair the friend no Baku Jewu Bafo on the national secretary and Kwame secretary ye regional president and papa with now Mike Lusu law school ne wo kutumfo de ne wo Kumasi on a dan on a coordinator French national executives and papa so we friend Sylvia Kuje on a customer for national PRO and na be the national assistant PRO Laurentia Adika Omama Kanye regional executives there by and I'm also the we champion boafo we are na organ na mo president and I'm some force if ya Baba right Ghana for nyina yidi so no sabe mo na ba mo cheche mo mo bia hunu bia si Ghana emra Ghana sabe yatinti mo yidi so no mo na cheche mu papimpa okuta mo a cheche mo bia eti ase ho nim bia no mo na makosku amakosu yo mo nyina bibisa ye ba mo obebusa no mo cheche yo se ho nim de mo na makosku school a sabe madu mo abudin we say see am na ba mo ho a sabe beji ho chiri mu na sabe aban mo nsema ekoko to ne nyina mo so na mo se de be ya bibia be koboko se Ghana memu sabe asem be peja ba bia emra se mu ekoko to bia no mo na sabe ekoko to ko mu chiri mu sabe eto sabe papa mu e ka mo nsem e ma sabe tese eduma se mesere se ebia no o mo kono ya o maka bo mo se no na ye ncheche mo ma nipa no beti ase Ghana mra no e wo ho no se ne ye de fa so yi se ne be ye yi se se bi me cha de na nim de guta mai na se bo mo so na maka mo bo mo se na mo cheche se mu Ghana mra ba mra no ase be ho no se na e ka se be mra no de kokoro de repent ase mo cheche mu a na mo fo nyina hu na magana maya hu sampa mbobo memu a esi diso Sara na nipa mienu nya asema ba ku be fa lawyer ba ku be fa lawyer na mo kokko nanso eye mo aseden so se mo maba obi ba was adwuma de sika de nanso de nasem nye de hwe ka che no nye so ukogina court a se nasem nye kura no akogina ho na o hwe mra bia emfa ho kura na de kanza o peso oji wada onipa ne sikanti si de osa chemu se wada mebu Ghana memu se se ben se no bipa manimu de ko ba menu nya asem
ako be follow ya ako bi ba ko so follow no so ase bi be manimu a de ne nya de mo se chire nka kire no se be ni sika no enko mo se chire ka kire no a be ba se bi eni mo bani bi ba ko so no esu bi twa se be ne de na se bi ako gina ho de anya mram ko na wo se be wo tu wo chi ye na wo ka wasem na mo se be sika no a wo pa na di nti se chire ka kire no a be bo ma se be woni ya ko so be ni na de esu bi twa nyina no na se mo be yes ya na dia asumdwe ba John see no was so say mu chichi mu a na no so de asumdwe e ba o mai mu say yan mo nanan mo ye yensu ye de see no mu de mu ra mfi adwunu na ni oba ye se be do ye ama Asantehene ga na ma de asuji papa na fam de o ye ti ya mane ni amamre ni yensu ye de ti John say amamre ni amane Bukwe no de tia. Yes, said the amani and the city, said the amamre city. Some to buy anymore. Sana, yes, we had a shot, yeah, come. John, say amamre any amani, Salbe anymore. I could not talk, Asantehene na dawo mo ba yi, I could not talk, not to dibia. I could not Asantehene go to fio. Sabi oba be asine enwo. Sabi no so na be dibi. So na be dibia no na ko na se se oba se be bobo na ma no na se se won ka ho de na nka ko no ho o de aye manne ye mu se be akonwa ade ku fi a ye ni bi guna no o mo sa aka e ma tese so aye aduma no se ube na me ba ebe na akonwa ba ku bi ye se aduana fo ni akona fo ne 80 se ba ye he asebu ho mu na afri se be ne ha abedi court aba court e gwa se aduanafoɔ ɛne agoafoɔ ɛna edi akonwa bia so ase yɛ ba kopɛ akonwa bia so sɛbe ba bosuo mo ritimi ba kopɛ ɛna edi ba yɛ no na kɔ na wohwɛ kenkan so a sɛbe me nanan mo lawyer fo ya so na de kɔ court sɛbe ba yɛ bia ndisi ɛso wa kenkan a ampa modimfo yɛra ɛna modi mu a mode kɔ court we nana bedi bi we nana so bedi bi nti ye de kro no wose se ne na bedi bi ndi e wonti bi nka so wonka ho woka John se ampa ewu na ba ye no hwe ye no na police bi na bedi bi police bi na bedi bi ye se be lawyer penyu de no se ye na bedi bi nko ade e de wonti bi nka so woka ho e no mu ye ni amudi e nti ye bua na da ho nti e won so nyoda so ye bua na da ho enam se emunye mu cha ba ko nti no ho so ewoda esa ye ba ye fremu mi no nya se John nipa aguna ne aduanafo mi no nti ni akonwa nti mo preso se ye nsa hwehwem ni ehu de ne dia John se ba ye no hwe ni na no ofre aguna ene aduanafo se be mu nya ba ko ne na ba ko asefo ni mo ezi wese dia ezi hwe ni ehu de na sabi ko ko no ma no na sabi bisamu a no peso a Asantehene ka na etwa se de be ya asumdwe be ba ho ama nyina se ba sa so ya asumdwe wa be di fonu a wo to ho ase na asumdwe ba ho na sabi bi ba ko ba sa na ye hwa won to ato aso odi kan no a ya ye dia kan ma asumdwe ababoko se ba ne hwa won to aso no a se akura ene aduana sabi na na ba ko nyan ma na wo to aso no be se be ka na be si de ye ba ma no so pepe na asumdwe ba ho de amane ni amamre na ha so emra no na eka se ya hade amamre na amane bi so be ya de ye no eno ano ba ye waso mu a ode eka mo so mo de emra bu ko bi de mo de ka se de ma ye na se mesre na mre ye tase a ya se mo a na nka lawyer fo no bi e wo mra na nko ma beta ha na o matie se de esi di asem no bi lawyer so bo no se de yura abotre hwehwe mu sitie o sem se ka se be mu a na ka o twase di nsem se ya na ka lawyer fo no bi o mre ma betena se ma hwe amamne na amane akwaya fa so a yesi ye di nsem no a purple yo e no na ba bi tibi sini nyina no se be basa no a obi nya adusia kese pa afrim we adusia de na se be edeko anim
ti o se yenya wo mo ana behwe wo mo ana nyina mo beka ma yen John si odomase abase sepulisi na so mo na kuta mo na ba amaka ma yen ase na se matese ye mpense mo fa Ghana mra constitution maintain mo kan ye wo maintain mo nka se na se makokora wodem mo te se ye mpense mu e fa na Ghana mamro constitution no ye mu mpense mu won so Ghana ba so si mpenfo won te mo nka oda so to fo mo won ho de mo ka fa ho mo ya na mache madwene na mo de ni asu ye hunu se de se ba se ya mamo ntina mo nche madwene se be ya ne man ko yi no wo mo se mra no mo de kuta mo o je se no se be mo je se wo ba je mu ba se be bua ma be bia spato di ma Ghana so bia ba ha anya mo ina ja mo nim ngoma de na akokora ye so ye nim bie de na cheche ne ehunu am na yi se be na no mo da mu na mo ko so ba so ka ho da na se be nya mo na se be e mo je mu de wo nya me wo ka mo je chi mu na se be da so bia ba Ghana ma mu aso da wo ma sen so se wo mo shemen mo nyam de me kan ho se be o de ma se papa se be mo na mo shemen mo nyam se wo ti tire ni pa wo na ka ho a don nya mo we fi no afi tien mi so she bi o mo ye John mo bi e wo se de bom bi e de bo awo se nyame ademo a de wo se nyame ema mo no mu nyina se na me ma se bi super bitu so na afire ko betu nyinara na afune be simu no ni fi bi ni mu de ma de ahye no so no se be mo nyam se biara ene mo bia so de church e pita ade no o de church ma se be ay kama and you ba me kwa ko pe coat ni tai na ma she bia ba se se be ba dia on fat man ma ho adam se kwa ku ni hunti no o ho be pe coat no ene tai ma be no no ya aka mo no se be o ni ya na eye to go see o si na me pade mamo